Clear to te bay ule PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin November ni riat le ni som paruk in kara ka chan rong bola Chanchin ilongai thang u BCM thok tu te conference lotling takin nei ani November ni riat sang ni som ni pali zir top zana changkhan BCM hnuai thok tu te pastoral department le missionary te lavin BCM hall headquarters office ser kona BCM staff conference an manga he huna hian Mizoram chunga office le institution changshanga thok tu te mi zanga zetan kal khomani Conference thupuya irong bolna kha hlenro Timothy thon ni bungli changa thu manani a speaker Reverend Arla Nunzira AGS service le Reverend Dr Arla Thanmoya AGS mission te mangin General Secretary Reverend Arla Biaklianan keynote address apea resource person pathum puwan sanga wanchong principal hetim Reverend Dr Andrew Lan Mangaya associate professor AICS le upasilal mingmona principal BHSS 10 seminar paper wat sayin zirtirna anpebok Zirtop zan inrini zan pathiani chomale pathiani zana te pathian biak inkom ni chinani a zirtop zana Reverend Dr Arlal Biaklianan conference local telom na le thupui soi honna aneya inrini a seminar voi ni nein chomalama rongbol tu mimal invon na le in thunun na ti thupui mangin puwan sang wan chong principal hetimin paper represent zo zir hawani Zonhulama seminar hit sunzom le in Manners and etiquette ti thupui mangin upasi lan mingmona principal BHSS paper present so zir hawani paper zir haw na ne no wat soi haw na le sharing te ne sunzom mani bok inrini zan pathian biak in khoma Reverend Arla Nunzira AGS service in thucha asoya pathiani choma in khom le pathiani zan in khoma te Reverend Dr Arla Thanmoya AGS mission in thucha asoi thung pathiani chahnuwa rongbol tu mo phorna le in pek na ti thupui mangin seminar ne ania Reverend Dr Andrew Lan Mangaya AICS in paper present so zir hawani bok BCM staff conference chung zongin in khoma piangin mimal zai thiamte zaipol le department le institution changchanga tengin zaipol le group zai tengai thak chinani a in khom chan madar karchan ve chung pathian faka zai hauna ni chinani bok conference chung hian in khoma piangin Christian Hospital ser kon poor patient fund tan tholom bom hun chinani a hetatin khom zongzong cheng sing kwa le zaruk le cheng som chu General Secretary Reverend Dr Arlal Biaklianan November ni som panhi sang ni som ni pali khan AGS service Reverend Arlal Nunzira hna ahlan ngalani School of Nursing Christian Hospital in graduation and lamplighting ceremony and mang November ni som panga sang ni som ni pali zirtop ni chonudar khat khan School of Nursing Christian Hospital ser konsuan General Nursing and Midwifery GNM batch third poalin BCM hall ser kona graduation and lamplighting ceremony and manga Reverend Arla Nunzira AGS service BCM chu kwalian ni in zirlai tele an ma ni choi om tu an chung te ba ka som big mi changhem takan telani Reverend Zonun Vularalte Chaplain Christian Hospital ser konin hun ser mangin upa Dr Laram Zava Director Medical and Health Department in Khoma Kai Shuaya Chairman in Welcome Address ane nuwa Bibanal Thengliani Vice Principal School of Nursing Christian Hospital in GNM batch 30 in Hilshia Tirnale Nursing School report tang puyepe Piming Thanmoy Patsua Principal School of Nursing Christian Hospital ser konin batit hi in zirlai lut tharte lukhum akhum tira zirlai ten thutiaman soirwal zoa chief guest in GNM zir chuak te certificate lanin upa Dr LH Lalram Moyale upa Dr K Vandal Lomaten zirlai te chate hena pek chin loman che shang sembok Reverend Lalram hita changte manager Baptist Printing Press in Pathian hena lom thu soi chong China aneya chief guest hena changin thu changai thla kani nuwa nursing school IO PR Vandal Ruati tutor School of Nursing Christian Hospital ser konte zirlai chuak turte IO Vandal nun thariwan chongten hena changin thu soi ngai thla kani bok Reverend Jesse Vandal Loya Bial to Pastor Serkon Pastor Bialin Malsom na in graduation and lamplighting ceremony akharani Tunchuma hian zirlai lu thar mi som thum te lukhum khum tirania GNM zir chuak mi som pakwa hna certificate hlan ani bok R&D in chimlama chung ko har sa te hna chanpuina asem November ni som pathum ni lai ni khan Relief and Development Department swan bachwam pui mautlang chamdur tlang le chamdur pi ate chung ko har sa zawal te chanpui nga te chomdol na ansema Department Director Reverend Elvanal Sang Hovin R&D thok tu te pularin oma coordinator le project facilitator nula laldin thariral te le tlangwal somwel driver te ankalani
tun chuma hian chung ko som nga vel hne na chan pui na bu fai dal te le chini te semin cheng noi thum man ho chan pui na an sem chwa kani thil pek te hibial to pastor te le kaushan ten ruam man na an lo siam angin semania bial chwai tu te le kaushan chwai tu ten an choi om chale pastor bial shang shanga GKP in khom pui le ro rel ne yani November ni riata changa ni som mangkhan pastor bial shang shanga bial GKP in khom pui le ro rel hetiang hian ne yani Zotlang pastor bial aizol November ni riata changa ni som sang hi som ni pali khan chalai Christian Paul zotlang pastor bial aizol te chuan in khom pui voi som pakwan le ro rel voi som thum pakhatna mi se ambiak in son pui aizola an neya speaker ta Reverend F Zarin Khoma secretary MGKP an mang speaker baka hian MGKP executive committee member te Chanchin mo fanai pulal mun siama pautur rongbol tu zo mangayali Alvin K larin tluang aten an telpoyani MGKP media cell member ten an choi ombok ani baka hian guest artist nula rebek la lom zwalite aizol area baptist choir le zotlang pastor bia zai pol ten zai rongbolin in khompui an panpuya aizol area GKP le aizol city chunga pastor bia chang shwai tu ten in khompui an panpui bok November ni kwa sang hi som hi palin rin ni leng in ro rel ne ania ro rel palai kal zong zong hi members an hi som pa ni an ni kum sang hi som ni panga bial GKP malak na atan bial hwa pa unit tin OB te orientation ne te bial GKP laptop le te Christian Hospital Serkon poor patient fund puala fe chwa ne te bial GKP hwa praise and worship ne rot na te an rem te ya bial chung unit in plot health bial GKP hwa chong he jong chai bial GKP sport ne bial shwai tu te unit lo bial GKP in home jan pui na pek le pastor quarters puala sumda te poti hlotin turin an pasa kumsang hi som hi panga budget atan cheng noi ni sing ni sang sari zaruk pomania kumsang hi som hi panga achanga sang hi som hi parukata na bial GKP shwai tu te office bearers khan na ne ni bok Secretary Bial GKP report in Thailandanin GKP zotlang pastor Bial aizola hian GKP unit pasari omin GKP members sa khanzali som hi parukan oma mi pasasari som kwa pakhat le mi cha zaruk som thum panga an omme kani Bial GKP ro rel in kara member boral mi panga an oma kaushan dan puitlinga in nei tuak som panni omin dante in nei tuak thuman ombok aizol area GKP wat sain thesen unit som rokan peya Bial chung unit te wat sain thesen unit som nga paruk pebokin avain thesen unit za som parukan pe ani MGKP to zero exam the za som sari pani omin unit exam cha te loman chata kan siam bokani Republic Veng Thlang Pastor Bial GKP Republic Veng Thlang Pastor Bial in khompui voili na le ro rel voi som na chu November ni kwale ni som sang hi som hi pali chung khan BCM biak in Salem Veng aizola ne nia in khompui thupuya ipathian tok turin in peiro amot sabung li chang som pa hi thu manania speaker Reverend Sila Rocha ma Bial to pastor manani ro rel le in khompui hi aizol area GKP coordination shwai tu tenan tel puyani in rinni nileng in Bial GKP ro rel ne ania Bial GKP malak na to shang terelin kumsang hi som hi pali atanga sang hi som hi paruk atana Bial shwai tu than na ne ni bok in rinni zan pathian ni jing le pathian ni zana te pathian biak in khom ne in Bial chung unit chang atangin zai pol mal zai le group zai te ngai thla ka ne ya speaker ne na atangin thu cha chatak tak ngai thla ka ni bok pathian ni chon nuwa fellowship lim om tak ne in special item chang ngai thak le clear ho ani bok ani Longtlai is Pastor Bial November ni kwa in rinni khan GKP Longtlai is Pastor Bial te chuan BCM biak in Nazareth Longtlai ya Bial GKP ro rel voi som hi pakhat na tluang tekin an nei Bial to Pastor Reverend TC Lalmal Soman Bial ro rel hel puin ro rel palai za som nga pasari zetan telani Kumin ro rela hian agenda som hi pathum Bial GKP executive committee thu som pahni unit changa thulut som pakhat relania agenda som hi pakhat pasania budget tan cheng noi hi sing hi rahmanin anthopas dangte chu ruilongai te pualin malakte ruilongai te pualin unit ina chongchai nei te ruilo thatlo zyatar lan na hoarding Bial chung vengtina tarte Bial hwap khosei nei rot na te anrem te ya Roshisel in Zirtir na unit ina nei te Baptist Masihi Mission Choir Longtlai area Rongbol na atan unit in fe chwa voi khat nei te Bial to pastor quarter sa Walfen pathum da le Bial changa missionary pathian thozer evangelist le pastor an chwa zel theina malak ni se ti te anrem ti bok
Bial GKP Secretary report ta Alandanin GKP Longtai East Pastor Biala hian member Zakwa Sompua Pathum mi Pazaruk Somparuk Mechia Zathum Somsari Pasari an Oma kumsang hi somni Pathum Raurel le Kumin Raurel Inkara GKP member Mithi Pali mi Pa Pathum Mechia Pakhat Omin Kaushandan Puitlinga in nei mi som Pakhat Tuak Som an Ombok Lungsen Pastor Bial November ni riata changani som mangkhan GKP Lungsen Pastor Bial po in amosabung li chang som pani thu ipathian tok turin in pe ro ti thupui mangin BCM biak in venglaya inkom puyan neya Speaker Reverend Dr. Lazar Liana Director Communications Department mangin tlangwal arlan mingmoya mapuya lungmoyin zairong bolin inkom pui aman puibok Zirtop zan inrini zan pathiani zing le pathiani zana te income ne chinani a income piang in speaker nya na tangin thu cha le zai po shang shang le mimal zai thiam te na tangin zai rong bol na ngai thak chinani a speaker joy om tu tangwal arlan mingmoya po in income piang in zai rong bol na ane chinani pathiani chonnuwa mental health awareness ne ani a resource person na speaker man ne in real roshi sel ne na tura in wad sai na le real roshi sel ne apoi mo na te zir havin lok tekin hunan mangani income pui chunga tholom tingkhom te hi BCM biak in sum khom sakmek chan puinan pe kani Inrini nileng in bial GKP Raurel income ne ania Raurel palai za som ni ankala anthupat zinga faina konga malakte bial shwai tu de unit lote kaushandan puitlinga in nei antam theina na malakte BCM biak in sum khom sakme ka bial GKP ten natlang voi khat nei te lungsen PH sia poor patient fund pekte rui lodo konga malak rot na te hremti in nan poma bial GKP minga missionary support te Christian Hospital Longtlaya poor patient fund pekte bial GKP ten blood donation camp nei te bial GKP sports meet nei te pastor quarters compound sam fai natlang voi ni nei te Lungsen PH sia pastor missionary le evangelist damlawan omin BLGK pihminga kan ni se ti te anrem tibok hengba ka hian kumsang hi somni palia changa sang hi somni panga budget atan chengnoi khat singthum sang riat le zapumin kumsang hi somni pali achanga sang hi somni parukatana BLGK bishwai tu thanna nei bok BLGKP Secretary report ta Alandanin GKP Lungsen Pastor Biala hian GKP unit paruk chum khum Lungsen Mahanaim Lungsen Venglai Lungsen Hairuang Kaile Rang te unit te omin GKP members zaruk som thuman omeka kumsang hi somni pathum raurel le kumin raurel inkara GKP member mithi pathum mipa pathum omin kaushandan puitlinga in nei tuak ni le dante in nei tuak le anombok Lengpui Pastor Bial Chalai Christian Paul Lengpui Pastor Bial de chuan income pui voi som pakwa na le raurel voi som thumna BCM biak in model Lengpuya anneya speaker atan upa arla road sama MGKP president an manga speaker baka MGKP executive committee member achangin rongbol tu lal biak ni achak chuak puja free lal remdwa tele nulanin silal mon kimite nan choi om bokani Anni baka hian November ni som sang hi som ni pali pathian ni jing in khoma aizol area coordination shwai tu te achangin purani lalian moyan greetings soina aneya nula age lallomin aron choi om bokani November ni kwa sang hi som ni pali inrini ni lengin raurel ne ania raurel palai himi somnga ankal theyani kumsang hi som ni panga BLGKP malak na atan bial shwai tu ten unit tin tlot swate pastor quarters che chatna tura cheng sang ngada bial hwa pathisen pekte bial hwa pa fellowship voi khat ne bial mingaleng puile chai rang damdoi ina poor patient fund pek meatless sports ne terelin an pasa income pui ne lo kuma meatless sports manchin ti te ani kumsang hi som ni panga budget atan cheng sang kwa zathum pomin kumsang hi som ni pali achanga sang hi som ni parukata na BLGKP office bearers khanna ne ni bok Secretary BLGKP report in Thailandanin GKP Lengpui Pastor Biala hian unit pali omin GKP members an hi somkwa paruk an oma mipaza somsari pathum le mechia za somhi pathum manni BLGKP raurel inkara member thian omlova kaushandan puitlinga in nei tuak khat omin dante in nei tuak le anom bokani aizol area GKP wat sain thisen unit somhi pasari an pethei bokani Vaireng te Pastor Bial GKP Vaireng te Pastor Bial income pui le raurel chu November ni riata changani som sang hi som ni pali chung khan BCM biak in town church ania ania income pui thopuya chalai te le tunai khovel ti chu manani MGKP executive committee member pathum tangwal lalem puya khyangte tangwal ke lalem kimale PPC lal mangai ten income puyan man puya inrini jana tangwal lalem puya khyangte in thucha soya pathiani jing income pa tangwal ke lalem ki man thucha soin
Pathian ni chon fellowship huna leadership quality le zai shwai dan ti thmangin seminar ne nia resource person a pupi silal mangaya manani bok pathian ni zan in khoma pupi silal mangaya hian thu cha choi le ngal bok ani in khoma piang in mal zai le zai pol te rong bol ne le special item te a bok in rin ni leng in bial chi ke pi rel in khom ne ania an rel thu pas zinga missionary support pack te pastor quarters ti changtlun na budget da te leadership training le seminar nei te in khom pui rel in wat sai na budget da te bial pon fet chwa nei te blood donation nei te bible le fellowship department in kai shwai na da na changin ral chan wat sai te bial chung unit tin te hun in anga chung he chung chai nei rot na te bial chunga unit tin ten bible char chwa rot na te ngai to in an rem te ya bial chi ke pial chun lu turin unit in voi khatal fet chwa na nei te pastor bial fan bial chi ke pi shwai tu ten choi om te bial chi ke pe member zinga mi panhi talin sol fazir tour in ti rot na te an rem ti bokani bial GKP secretary report in Thailand danin vaireng te pastor biala hian GKP unit paruk omin GKP member himi paza som hecha somriat pakhat anvain za som kwa pakhat anom meka kumsang hi som ni pathum ro rel le kumin ro rel in kara hian GKP member mithi an omlawani evangelist te rongbolna Karma sa in rin ni zana chang khan sila nun poya bazar veng lung leile achian ti chuan BCM walte arong bol na nein hunan manga pathian ni zan thleng pre crusade nein November ni som pakhat tho chen zana changa ni lai zan thleng khan kem chong khat na an neya campers somsari pathum zet an luta ni nga ni zana changin chong hi na lut le in mi zat chuang an lut le bok zan ina changin pathian ni zan thleng khian follow program an man chun zum le do na ni Thinga ko shan Centenary lom na le biak in thar hon na neyani November ni som panhile ni som pathum sang hi som ni pali khan BCM Thinga longtlai North Pastor Bial Chuan an ko shan kumzatlin na Centenary an loma headquarters atangin General Secretary Reverend Dr. Arlal Biak Liana Baka Reverend Dr. F. Lal Sang Liana, Editor Kaushan Bengle Baptist today le Reverend H. Lal Fakzuala, MBMP Secretary ten Centenary he an Manpuya, Longklaya Changin BCM President, Reverend Abram Din Moyle, Executive Secretary, Reverend Dr. H. Lal Thamwanate, PFC Lal Hwal Hima Production Assistant, BCM Audiovisual ten he hun he an Manpuibok. November ni som panhni thole ni zan daruka Centenary meyan data daruk le minute som panga a pathian biak income nein upa h lom kima kaushan chairman in income kai shwaya bial to pastor Reverend David Lalmal so basai lawin thu cha soin tol chung kaushan zaipol KNP zaipol le nula s larin sang pui ten zai rong bol na an nei bok Nilai ni zumadar som pakhat le achan veya biakin kota Centenary dar wakania kaushan shwai tu tele fellowship shwai tu ten dar hiwa in sundar som pahnia Centenary shat ring na lungphun monument so PSM President Reverend Abram Din Moyan honga biakin thar hon na ni chunzom ni in General Secretary Reverend Dr. Arlal Biak Lianan biakin hi hongin dar som pahni le achan veya pathian biakin khom ni chunzomani In com hibial to Pastor Reverend David Lalmal Somat Sailawin Kai Shwain, Reverend Dr. H. Lal Thamwana, Executive Secretary Longtlayin, Centenary Souvenir at Langzara, Reverend Dr. Arlal Biaklian and Tutsa Soin, Tual Tsung Kaushan Secretary, Niana Jingin Kaushan Chanchin Tlang Puile, Biakin Sak Report, Tehnai Tlakani. Longtlai area Baptist Choir Thinga Kaushan Zaipol, LEKBK Shalom Kaushan Zaipol, Peniel Kaushan Zaipol, Longtlai North Bial Zaipol, Let Langval Oscar Zaiming Tangaten Zai Rongbol na Annei Boka, in Kombanda Centenary Lom Nale Biakin Tarlom Narwaikil Hawani. Nilai zana pathian biakin khom ni chunzom ni in upake chalianan in khomakai shwaya Reverend Abram Din Moya BCM President in Thucha Soin BKHP Zaipol Twal Chung Kaushan Zaipol le refugee camp Thinka Chin Unaw Tin Fakna Hla Anrema Centenary Lom hi an manpui bokani BMS Asia Summit BCMIO pani antel November ni nga achanga ni sari mangkha ni thum o BMS Asia Summit chu Kolkata BMS Hausa ne He samita hian Asia Commonwealth Puya Baptist Missionary Society in a lo tho pui to kaushan shang shwai tu tele BMS lam shwai tu te kal khomin mission rongbol na konga na sa zoka tho hozel dan tur kong te soi hovin Asia Commonwealth Puya BMS tho pui kaushan tenen in ron tlan na an nei heuna hian khovel mun shang England Australia Switzerland le India mun shang achangin mi som pariatan tela BCMIO in Regional Director Reverend Azaw Shangale Reverend Jelal Do Oma Field Director Cambodia ti an teleni He sabita hian thopoi mo tak soi an soi hauzinga mission rongbol na atho ho na thuk zok ne ile kong dapte BMS hian an rongbol dan phung thakin England Kaushan ti chau missionary tir chuang tu le mo purtu ber ni to lova chanwo poi mo shang te hi Asia mi te kutahlan chau a hun to MT te
Polycentric Mission Chungchang BMS General Director Chanchin na present te soi hovin zir hawaniya Reverend Jelal do oma po into soi le zirtir na hun changin Iswa Krista a kaushan le mission in pum khat na poi mo na soi in zirtir na anayani October thatsunga Christian Hospital report ilaw ngai thang o Director Medical and Health Department report in Thailandanin October changhi somni palit chungin Christian Hospital serko na damlo changhi zanhi somthum pasari in entirin anjinga zathum pali admitan niya naw piang somthum pakhatan umlai mithi som pathum man nei thung damlo za somni panga zayan niya Hingzinga somruk pariat te hizai pui major operation anni endoscope mi somnga pali le ultrasound na mi zahi somriat paruk enania laboratory mi sangkhat zaruk somni pakwa examine mi zathum pasari x-ray manga endikan nibok October thatsung khan damlo hne na thisen unit somsari panga pek chwa anibok Michanhem ngai te pol haule kaushan haute hne na tengin hospital poor patient fan tan ching noi nga sing sari sangkhat le zali somruk pakwa hu ania Hospital mamok man ruale bungrua chang chang andong bok October thatsung khan thesen unit somsari paruk andonga thesen petu te hi government college na thial hena changin unit somni pasari GKP South Mandai Phai biala changin unit somthum pathum le second battalion MAP luangwan hena changin unit som paruk te ane Dr. Vandal Muna Kompat Swan Sarojini Naidu Medical College Agra achangin PG Diploma in TB and Chest Disease zo no in Christian Hospital Ser ko na October ni ko achang khan na aron zombele tabokani Ramthim rongbol na Chanchin nilaw ngai thang o Bengal Field October kar top lamle November chulkar Masaber Khan Siliguri area chunga discipleship training le niya resource person atan commissionary te pulaldin liana khiang te le puelwan la zuya te mananiya hun chatak manani Tripura Field November ni ruk sang hi somni pali khan sai som sajai baptist association na thok tu tur pahni sang tharamol som le larin chana kai peng telak tharan ni November ni riata changa ni som sang hi somni pali chung khan SSBA nwaya Diwan Chara Pastor Circle in Kompui voi riat na hlim takle hlok takinan mga speaker atan Reverend Zading liana patsuaule Reverend Zaunun Kimaral te TTC Academic Dean te manani in Kompui thupuyata nun Christati manani Arunachal Far East Field November ni som pathuma changa ni som pali khan Mount Carmel School 10 Recreation and neya speaker atan pisera ukung lama an mang November ni som pali le ni som panga khan Wancho Baptist Association le Yanlo English School de chuan in annual audit an nei Tunkar top le kar le lama caution program point mo kan shat theite kan hantar langange AGS Mission Thailand le Cambodia a thang mer Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS Mission su Thailand le Cambodia a BCM Mission longbol na te tlo in November ni som pakhat khan headquarters achwa sani nakala November ni som pathuma changa ni som panga chung khan Thailand a chamin missionary puthang ri de male Reverend Kerry Vandal Mwana ten lodong songin mission partners te ne rong kan bol na sang te tlo in kan rong bol pui missionary le ho tu te nen in kom na te an nei puya ni som paruka changa ni som pakwa a Cambodia lama hun mang le in Cambodia hian field director Reverend Jelal do Oman Lomi Kwalin Cambodia anong bol na te amuna a in puyanga tent making missionary lak thar te omna tur le rongbol dan tur te enin raman na te an siam ngal do na ni Cambodia achang hian November ni som hi pakhata Kolkata a lo let le in aizola ABC in Kompuy mang ngalang naw pangtini November ni som pasari sang hit som ni pali pathian ni hi Mizoram Baptist Kaushan ni poimo naw pangtini ania kumina naw pangtini thupui chu naw pangtele rongbol na ti ani ang heminia hian twal chung Kaushan tina naw pangte poimo ne le pathian thuwa kai shwayan chul na te nu le pa ten naw pangte ngai poimo tura inzir tir na hunatan man chin ani a twal chung Kaushan ruam man angin he ni hi man chin ani KNP te po hemini hian hun poimo tak tak pek chin ani bok Khatizong kan November ni riat le ni som paruk in kara Kaushan rumon Chanchin kan ngai kha ka kan clear ho the te chu ni e